So penny Kumchacha ababonten abekasa afa. So penny adum KïIIed and sensemo air cost between or no any Christian council no entem. Sending name say Kumchacha de or no eba asofo nsem de usan ho a enye ye bi mukra ne din se eya na o defend asofo nsem oni amoye nyina Kumchacha efua so we eye asem bi a ekoso wo so penny adum KïIIed any Christian council nsem a ebi mukra kire say Christian council no ama abonten ambe boss of penny adum KïIIed din ti wo mu hu ne nti a sofo yi krampo tag wo se ono ana se wo mu na akoka abeka wo mu yi ba yentie se ne kum ka ne nsem no esify answer na me kai wo se aha too much GA so my page na penny adum so sa no upload bi aba unsa betimi aka afei Prophet Dr. Abednego number gu ase ono betimi afa no wa contact no for all your spiritual problems abusia me nko se ne sofo Kumchacha ne nsem no to abonten fa ne ba so nya no obeku no so nya no obepra na se nipa no de ne ma police a eya bone fifi ma no eya bone enya bone that thing na sabe what threat wo be se wunya ne members ya wo be ma matwofo de ade abobo no ade agada for person mo find out dey ba the pot because I'm say mo can say bibi ankoje dey ba chere papa aha because the panel just our best sorry atna say o kasedi papa adum KïIIed atem bibi be koso ansa na dabe where dey bibi ankoso na wo ti kurom wanu mi fifi wo ti kurom wanu papa wa hwe ni video wan so wa bosofo obi din kura wa na so le mu da won mo sofo obi edin wa na so le mu da na no woni anum na ba ko bi a won che no a won no gina public place social media na ade so won se papa adum KïIIed a enum nipa moja every nipa nam small boy bi a wo se wo evangelist as e de be papa adum KïIIed a woni mu no wo hu ne da woni ni nkomo so the papa no e trending won se papa no wodin papa no wo soro eti papa no wo be kana sama unya followers wo be kana sama nkrofo be hwew Ghana for one person no ne yemetio say no ne yenhwe eti ofisa sa line no obonam sa line na asofo ni bebre nam so sa asofo no won jimi nkwasiafo no sa line na no nam so eti na me kato se sa twini Jonas da bi twini Jonas won nam no sa won wakobo preface 7 adum KïIIed din wade trend trend ya saden ano no so nam US wo da ne nase basa what you say twini Jonas nase basa da ne se kura won twitwi kum chabe mase twini Jonas hwe ne se kum mesro ba dabi fifi me ba nyabotre sa twini Jonas hwe ne se dabi twini ni hase of America da kwase we wo wa no maka me mo no eti kwase we wa no maka wo me pone pa wo se we ana mo chichi kwase we su sa ya na Ghana for person mo finding the reason I don't have problem me ba na me fa we nwura problem no twini Jonas video bi a me ba me hwe ye sabi biem ya papa nana de dan kwa kufu ado ye nyina na mamu a wo buo ni ade yetumi ye wo bibi afra na o criticize bibi and ye wo bibi a ye fra ni insult me aban we na mamu no me criticize baby enye so ade ase wonum se me ba video bi ana me hwe twini Jonas to me sin nana do dan kwa kufu ado mon fa ncheme eti na meto sabi bebre no sabe ne doso eto me si akufu ado kwasea twini Jonas sabio eto me ya nana do nam we se wodu woburo 80 years 80 years sabi wo ka bibi afa na mamu won a ade e freedom of speech wo betumi aka bibi by searching Jonas kwasampani jimifu wo ya ne se kura won twitwi nyabotre na wo to me se nanado kwasea to me se Philadelphia for sen kwasea for to me did prophet Stephen adum KïIIed atam se sabe nanim ti se na wo to me keka we ya sabe na bi twini Jonas no wa ye hen enye YouTube sika e no ade ti US wono ede aduma na oye osole ano nam Worcester no nam ayi Boston no nam wa mami tutu bi mono na wonam ha titi entisisi anes o mama ti ase say eye prophet Stephen adum KïIIed won kan wo bia asem but because we top
prophet e wo krom ase and a man for person who hiri na betri so adi jidin okay na on di page on YouTube ni on Facebook ni on TikTok enya dia okoka wo bia da bio se wan kasa we media man you are a master what to say papa adum chedua da bia me kan also fukum chacha me say what to say papa na wajina the platform so abo obi dina papa na oye na sole okọ na sole a obetumi ya sole be 4 hours 3 hours the whole day waje collection ba akopɛ enso papa ni no obi a fifi otumi che 500 billion echichama na solema ne members se mo fa bi nya adwuma mo fa bi ndi dwa asofo dodo se ne wo kurom ha a won tumi eche sika kora be 100 billion enye million wo billion edema ne members se mo fa nya adwuma no chichamo but ukọ papa na sole a the whole day obey asole afolebo collection ba akopɛ but asofo wo kurom a ukọ won asole ya fifi ansa no obey asole won be wie ebi ji collection ma akoma be 6 and 7 yes me na me catch the kofi ebi ji 6 and what say where me ai obey on ma ji collection ni enu pe oh okay ya to first offering ya to second ya pon asole okay what I say but asofo wo kurom adodo ebi ye kofi ni ama se wan asantoa isi funi su le muntali yes ni nyina abibia ho afale I know sir for the bone bibia ya bi se won eye no what I say na akwa that ebi bo mami no ba yie that ebi bo nkrofo papa ba yie that ebi tete awade ye ntem that ebi di program uba eti Prophet Stephen Adumi Chedi a wono wo mo ba yie nya se ne amaniama no eti nyame nokora ye nokora fifi me ka nokora na kira wonne ena wo hwe system na wo system na papa Prophet Stephen Adumi Chedi ano wa capture nokora ye nokora no doubt fifi wa capture if you were opa kwatakora de kora mpa papa ne nko woda ne sole ye watakora de aburu 50 tadi nkwa ne sole nkora wo aburu 50 wow what am I say ana obi we Medina kora no wono wonsi Medina da adenta Medina adenta nkasa na sole na I wa adenta kora ni penu kora be 1000 something oh wow what I say okay and na wonam tokuru bie mu a na akwa aburochira a chesa ayamma wa aburochire eti ama asofo woni bi ani bre asofo woni bi enya asofo woni nyina ho ebinom omani bre no ei na wonu se asofo die kura ani bre wom sa fifi me ba asofo kumchacha me ba na fifi wa bie nsuo we yesi we ya na de mame ya menua no menom sofo obi me beto ne ya na obi nsuo no de mame ya menom obe poison me oh ha wa wo ni asofo me na me jai fifi sa wo ba wo nsuo a wonje dabi me se fifi ubiye coke ana minu asig ana ubiye drink bi ama me sof kum chacha menom ba minu ya sof obi biye ma me amenom ha koso won twetwe nipa 19 a won sei nipa a won de e ma kura sum won nua na ma sof won fidie e ya sof won an me na me kachiro ko mo na wo kika me na me kachiro asof won na wono wo betumi ahyeda asomo oba bi ama na betena waso de mbo so me mienu miensa na ode na sumo ofidie wunnim na se wan hwe wano yie na akose ne pa na ne ni koye bibi oba record enya video di akosesi ya sesi a wo pa ka chem se ba the wickedness e wa asofidie yes e wa asofidie mu pa me se o pa won a ebitiri mu odin a won ye wicked won nim bone fache fifi won ye 19 twitwa asofo ni bi enye won nyina o papa wo mu pa but fifi ebinom me na me kachiro ha obesumu fidie sesi a da even why na dwen kora se we me se apraku man daughter sa apraku etumi enya nipa bi aka ebe peja na so ni mu yi aka wanguda me sof kumchacha me na meka apraku ko efom a woto fom no me ni obi a me so apraku mu be 4-5 years ba woni bibi
asofo na on yo so on bebo Apraku on bebo Apraku ni ade nyina fifi ma me ka asem chiro eto da bia obi kura tumi fra Apraku na ba bia Apraku adi sofo wadu no oya asole o se Apraku ya abra asole na be sra me Apraku bedu aso dem wo na wa che no na ogboni deliverance oni pam osofo Apraku no na asofo ebo Apraku deliverance oni pam wo aso dem enye se wo bom paye mo obi ya ebone o wo bom paye mo obi ya nye bone wuni asofo ebi kura oye nyam djuma jaw osimu jaw kura na wo mai eti se wo kofom na sebe o watofom a na niam bi ache ya na be bom paye ama na your office daka office wo na ka wo bom paye de ma nche na ni so ye wo ni pam dabi so wo ye wo ni say ye private wo ye wo ni pam no what limito what I say wo limito wo most cancel asofo no wo most cancel a o ma wo tama na asofo nketu agu ne nchen no wa iska no de amount said ya be ya na asofo nketu an be hu se wo no wo down kra chese wunya obi a obe most ka kra ne girlfriend ho ne girlfriend sofo ne girlfriend ho obe most ka wo betumi dia wo do betu speaker what you say me say wo do betu speaker that why oh anya ku me send 1,000 ama wo sofo asumasi me send 2,000 ama wo you dey joke how na joke me na me ka tell you the truth asofo mi enu ame matumi ya aka won wasema bi won wadanse a won ye bi men krofo bi a mi hu so won ye sa 50 mi hu so won ye sa eya osofo pani Reverend Dr. Isaac Owusubempa Reverend Dr. Isaac Owusubempa ni sofo uche osofo uche say obema wo bi bibia e won ne office won ma mo abesra nyina oka mo mpie ma me wo enkomo bi ampese me ni di na nipa no obema ni bibia no wa ma no sofo uche say me hu sa de no wona so bro 10 times say bia obema sofo ketewa bi bibia ana obema sofo bi bibia oya the private mo abesra na mo wona office won nyina obema mo obeka se mo ma me excuse unso okosofo uche office ne wona ma office na ye 3 mo ma me excuse na wa hwe se nipa no fifi what you say pa and Reverend Dr. Isaac Owusubempa Reverend Dr. Isaac Owusubempa be ye bibia ma sofo bi a da sofo na wo ne ho no e wo ne ho kura no obeka don so ma na excuse what you say but most of pastors any adifo ne asofo ni bi on limit kura that the me ma me yie e wa chema peda asofo mako be ye 20 na ma me check ya anko true but to me won nyina kese won mako but to me won awo mo nyina ye popular wo kroma won nyina ye popular one day mabubu won nyina di me pen kwase asem obi amagi ni fake check it's what keep on check so check ni egugu osisi a what dey dey me dey dey say na so mo na fam mo ba eti me from wa so e be ko true me ma me wuye after now me se me ma me wuye 5 years ni ye o from mo si so make say e be ko true eto da bia me ko bank baako bank a me ko ye so fu mu a me to matra wo bank wa be ye 1 hour ye se ye ba ye fra no ye ba me to 1 hour na me ya me di mani wo pie mako bank bebre asofo mo de ahe won check guo da unia ma me yewu kumchacha ma me yewu da ye wa chama pega na mo ba ye na mo ba ya mama abusuafo abu me ho akonta ya ma check 20,000 10,000 ba ko a me fura no ma me check 20,000 me ka no me ni di nkomo no so de beti manim ana me si nyame ntua na abusuafo nyina aka osofo ba ko so amafo di ne ho dance ye kire me pa eye osofo kiraboso so very osofo kiraboso just adoye a wo yem say asa wo no on kasa on say osofo kiraboso wunim osofo kiraboso mo no the reason tia ya na me osofo Kumchacha ya na me kan bibi fa ne ho a ya na nkrofo office bia wo ye me close friend pa na ye kan sofo a fifi kromu a on ye good na de me ensa gina wo de ye nan gina wa wo yi sofo kiraboso mu firi ma enyi sa enan ya won say ya me ko interview bebre na me ko kan asema e bi so na won so fu kira boso ye fine na won ni ye fine na so fu kira boso that ya na me hu say
ya na Jimmy for kwase ya bi condemn na wo ken sam condemn so fuchira abosom ya no e mobo what was here osom fuchira abosom esen nanum kuda no yi men nkrofo ko hye won aso fuchira abosom de won atutu nnumam ko hye won a wode won ko school ko hye won a otuatua won so ku fees nyanka yese wo hye wo enyanka ani akunafo ya so my experience bi oso fuchira abosom feel me so Kumchacha be say ya na so fuchira abosom ne nsam ka no ya na mekani bebira ya na obi so wadanfo no na ne nenam na oyo close friend tia so fuchira abosom wo ye good papa na me say dawo meba biem no me say aba biem no me de check ni nyina be ba begua ni abubodin obi amaje na check o kingdom ha after 5 years yes obi amaje na nkwase ga check ne nko we ya nkwase ga check and I was from mom sister let go through na masa na wiase ye besusu ake nsha wo ma na 5 years ni ye no sa sofo ni nyina me se me ma me saman mo won na me ma me saman tuatua won nyina aka so won be disappoint me ye disappoint me ma me saman me Kumchacha me na me ka me ma me saman tuatua won nyina aka oh say Davio won me say check ya wo de mami enko turu enko yi na wo ko fa check na mami e ba ni nyina so checks ni nyina wo ko bank mako right nipa ba ko ame ko bank ya fi nipa ba ko ame ko bank ya en fail me 2 minutes Reverend Dr. Isaac Owusubempa those days you know ne check our the bo ensanwa 20,000 20,000 me call bank 2 minutes kuda no and a bank for ni scan the money what you say Reverend Dr. Isaac Owusubempa check 2 minutes kuda no and a bank for ni man omo akanyina o na wo bati yanka na suki ya be ya asole wanya asole a onfa me mensan we mame me na me ka se be shebo me na me ka se be shebo kwase asem kwa dabi etina ya no se makoma nya no ya de ba papa waso maka dabi o check na ade ama wa ma abusuafo ya ye ni wie na me nuan mu ni abusuafo o ska ba ye nyina won bu hu akonta na se me na ma dani ni pa boni it is a year ni ya ka said the lowest check onya ye 6,000 because they are above 6,000 7,000 even 20,000 mewa and make us a Reverend Dr. Isaac Owusubempa de ende abusia fe ensem na yakwa akuti na wate se ne so fokum so atwa na defense no esi afama ye hu so de ewo video yi ase too much age no ne bisa wo hwe subscribe my page na mi adoma no so sa no upload bi aba on sabit mi aka all the social media handles okọ ho a too much age like wo na share for me makra